na to the engine ba kada the kari shoi jo carpet makha the engine by na ko was mangin na following is the high na pushing it under the carpet na o ini ba phibam si bo normal tam tam na la ega hai je laga lei ri photo jiti parliament de singtho ka law re na mathang lai ba session da su dum taw khene ba se ko akoi tanari kai kai taw ba ya ge se tumina le se media mayam su changa ga du taw ma taw tai alna maraul na du palam de na ga samare core issue na ngang ngai da thori an si du core issue na ti hai ge ram tang bio ba aduna wonna taina bada rahul na tu ngangam de na to bira kano ai ge mota di mare hara misiko we will do our job as the opposition. We will rack up, we will not allow Manipur issues to be pushed under the carpet. It will not be allowed to be silenced. We will raise our issues so that the government and the state respond and carry out their responsibility and duties, what they are supposed to do. Issue Maria, I see not about basic core issue, the failure of the government. How do you mayam say? Lying ni ba doctor ay na example ay ana ba da nangi temperature high galak pa lok ko ba makhan gi issue mayam ne ba palay mayam do sige aduna narai ba mayam sa do doctor mana ana ba do ji yeng mama ba thau tai do yeng ta ba sine ba ko issue di na tro lok khu ga yeng anu temperature high ga yeng anu manung da soira ga yeng anu adu gi sarkar ay ba lenga ai se ngasai gi doctor ru ga samane ba aduna doctor duna yeng ta bai sine number 1 akoi na kauroi de ba core issue di aduna ngasai hari ba issue mayam do once doctor sine yeng ba horok matam na di handle to ba gadab ne ba adu hojik to da ba se masi katang kau bi ono na te na hangle rani na tra di thank you